salavat i selam na Allahovog miljenika Muhammeda, alejhi selama, na njegove ashabe, na njegove volontere, na ehli bejt i sve one koji su doprinijeli da Islam dođe do nas i u naše prekrasne krajeve. Nešhedu en la ilaha illallah, svjedočimo da je jedan Bog Allah i da nema drugih bogova, i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov sluga i njegov poslanik. Cijena i poštovana braćo, mi smo se okupili da zajedno radosno i veselo dočekamo blagdan Mrsa, kako se i na arapskom jeziku zove ovaj veliki dan, Ramazanski Bajram ili Idul Fitr. Idul Fitr dolazi nakon mjesec dana suzdržavanja, posta. Dakle, u tom smislu ovaj dan se preporuča da se ne posti. Iako ima ljudi koji pola svog života poste, iako ima ljudi koji prakticiraju Davudov, odnosno Dehrov post, ovaj današnji dan se preporučuje da se ne posti. Zato i otuda jeste blagdan Mrsa. Tijekom mjeseca Ramazana družili smo se sa Kur'anom, pojačanim vrstama ibadeta, prije svega namazom, i post je u mjesecu Ramazanu općenito kod svih ibadeta jedini ibadet za vjernika, za mu'mina, koji i kad spava ima sevap. Kako? Zato je posti. Za sve drugo nema u vrijeme spavanja, ali i kad spava ima sevap, jer posti. Posebno u našem džematu, gdje smo intenzivno imali različite vrste aktivnosti za različite uzraste, iftare za djecu, za omladinu, posebno za žene, posebno za goste, za volontere, za musafire, za putnike, vjerne u koloni. Džemat Marevac će im ostati vječno zahvalan, jer po svim parametrima kolona u Maljevcu, upravo ovi ljudi koji se muče čekajući po 6-7 sati da dođu na red za prelazak državne granice, su napravili do sada pola naše džamije, odnosno islamskog centra. U mjesecu Ramazanu posjetili su nas dvojica muftija. Muftija ljubljanski i muftija zagrebački, Nevzet Efendija Porić i Aziz Efendija Hasanović. Imali smo trojicu hafiza koji su nas obišli u ovom svetom mjesecu i s nama se družili. Svojim prisustvom i svojim učenjem i kazivanjem oplemenili su ovaj mjesec Ramazan. Tu nas je posjetila i županica Karlovačke županije, kao i župan bivši i gradonačelnik Karlovca. Pred kraj Ramazana posjetio nas je saborski zastupnik. Ono što je bitno istaći, imali smo 30 djece na dječjem iftaru, 30 djece iz naših džemata. To je 30 obitelji koje vode brigu o svojoj djeci, vjerskoj naobrazbi. Imali smo 25 omladinki i omladinaca na omladinskom iftaru. To možda brojčano nije puno, ali spasiti svako dijete ponaosob jeste spas čitavog svijeta. Otuda i kandidiranje naše džamije kao jedine u Europi koja ima na sebi defibrilator,
a kad izađete imate priliku pogledati, to je ono za spašavanje. I zato jeste džamija spas i utočište. Ona je za ibadet, naravno, za klanjanje, koje ćemo i mi danas obaviti za koji trenutak, ali je islam i vjera i prakticiranje sve vani. Džamija je mjesto obreda i mi smo svoju džamiju novu, ako Bog da, pozicionirali tako da se u džamiji samo ibadet obavlja. Sve druge prostorije su za različite kulturne, dijaloške, socijalne i svake druge, i to sportske, zdravstvene, karitativne aktivnosti. Želimo biti zajednica koja je inkluzivna, koja je otvorena za svakoga. Mi nemamo taj luksuz kazati ovo je samo naša džamija. Zato je džamija utočište i spas. Ona je duhovna pećina, oaza koja treba hraniti. I sam dizajn i njen izgled hrani. Cijena i poštovana braća, od kamena temeljca 1. maja 2023. godine do danas je prošlo 1054 dana. Prošlo je 34 mjeseca i 19 dana. Isto tako prošlo je sa današnjim petkom 151 petak. Preko 90 obitelji, pojedinaca u našem džematu su vakifi, koji su dali preko 1000 eura za vakufnamu. Svi su oni u manjem iznosu sudionici od 176 kuća, sudionici izgradnje džamije. To ste vi, cijenjena i poštovana braća. Mi činimo maksimum. Pred Ramazan smo obišli svaku kuću, odnijeli kahvu i šećer, znakovito da je mjesec ovu obitelj. Pred sami Bajram, u zadnjoj trećini Ramazana, od naših donatora, od naših onih ljudi koji nas prate, dobili smo donaciju u vrijednosti od preko 15.000 eura sa pripremljenim 200 paketa prehrambenih artikala. Svjedoci smo svi da smo obišli sve. To je snaga zajednice, snaga da smo svi bitni. Želimo pokazati da niko nije zapostavljen, da je ovo naš džemat, da je ovo naša džamija koju radimo za budućnost. Svi vi koji na bilo koji način sudjelujete, vaša imena će biti upisana zlatnim slovima. Džamija se jednom radi. Mi smo do sad prikupili na ovaj poseban način, mi nemamo obrazca, ali želimo postati model. Na Balkanu od svih islamskih zajednica koje imamo u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori, posebno u Bosni i Hercegovini, mi nemamo obrazca da prepišemo. Sami ga stvaramo. Ovo je jedinstven slučaj. I po 1000 puta kad bismo ponavljali to, ponoviti ne možemo. Nemamo ni sultana, ni vezira, ni kraljeva, ali imamo vas i imamo ljude iz kolone sa kraljevskim srcem. Sakupili smo i investirali 1.280.000 eura. Pola od toga su ovi vjerni ljudi u koloni. Mi to poštujemo, mi to cijenimo. I kao što smo rekli, mi ćemo svoju džamiju sami sagraditi. Zato je bio i Ramazan intenziviran, da nas očisti, da nas pročisti, jer korijen Ramazana leži u tome remeda, što znači smrviti, stopiti, spaliti, saprati. Na što se odnosi? Na salo, kad se posti topi se, ali se odnosi i na grijehe koji su se posložili.
da se grijeha prođemo. Zato smo činili sada istikvar, estakfirullah, Bože oprosti. Ova džamija ima za cilj promjenu. Inna Allahe la yugayru ma bi qawmin hatta yugayru ma bi anfusihim. Neće Bog promijeniti jedan narod dokle taj narod ne promijeni sebe. Mi želimo biti ta promjena koju očekujemo. Mi smo to zaslužili. Džemat Maljevac je od 98. godine u intenzitetu rastao. Imamo se s čime i pohvaliti. Bez obzira na odlazak, mi bilježimo 30 obitelji koje su otišle, no nama su se novih 30 obitelji pojavili. Samo za ovaj dio, od nove godine do kraja mjeseca Ramazana, uspješnost učlanjenja ili, kako to zovemo, plaćanje vazife je 20% uznapredovalo. To je rezultat vaše brige za zajednicu. To je rezultat vaše brige za džamiju. I samo tako ćemo, razmišljajući kako da pomognem džamiji, ćemo ići naprijed. Mjesto susreta, mjesto dijaloga, malo pa nas posjete predstavnici drugih vjerskih zajednica. Ne postoji televizija koja nije došla u Maljevac. Naravno, mi tu činimo i koristimo sve moguće danas tehnike. Mi ne smijemo se zatvoriti i učahoviti u sebe. Moramo razbijati one stereotipe koji su se nakalemili prema nama. Da smo ovakvi ili onakvi. Mi smo domicil. Mi smo najautohtoniji narod u Europi. I mi imamo ovdje na granici, na ulaznoj kapiji, na polaznoj točki reprezent kod sebe, da smo reprezent islama, ako hoćete i reprezentacija. Da u Maljevcu govori kakav je Beč i kakav je Brisel, jer ovdje sve prolazi. Zato smo i odgovorni. Zato želimo da to bude i mir, i red, i disciplina. Naše volontere ćete vidjeti u bilo koje doba dana noći, koji neumorno radi, bez plaće. To je grupa ljudi koji su predstavnici svih vas, koji su vaši glasnogovornici. Prethodnih noćiju smjeljivali su se non stop. Vjerujte, kad se kutija otvori, da se nasabere za jednu ratu. Mi to nismo očekivali, elhamdulillah. Zato činimo dove za sve one koji sudjeluju u izgradnji i domaće, posebno Bosanske krajine, posebno stanovnika Velike Kladuše, i Velikog Bužima, i Velikog Cazina, i Velike Krupe, i Velikog Bihaća. Dakle, da oplemenimo. Allah nam šalje određene išarete, poslao nam je Hafiza, najmlađeg u Europi ovdje. Poslao nam je 3 izvora vode iz stijene, kad smo iskopali, pojavila se voda. To su određeni znakovi. Određeni znakovi smo i mi sami, da se više zbližimo, da se više družimo, da oprostimo jedni drugima. Zato Bajram čini od nas i Ramazan promjenu. Cijeni poštovani brati, mi smo danas napravili jedan korak dalje. Da učimo određenim promjenama u društvu. Kad budete izlazili, ne samo da džamija traži, mi smo možda jedinstven džemat koji daje preko svojih donatora. Nevjerovatno koliko ljudi to prate i gledaju, koji ne žele biti javni, nego žele donirati. Ovdje ćete uzeti po jedan poklon, daće vam Osman Bašić, predsjednik džematskog odbora, naš koordinator, daće vam svima po jedan poklon. To je promjena određenog narativa, da dođemo kući s nečim, da obradujemo dijete Hanu. To čini džemat Maljevac. Džemat zajednica nije samo serija, vazifa i svađa. Mi želimo biti zajednica života. I da je naš džemat pun života. Da nam Allah bude svjedok
za sav trud koji i vi ulažete, za sav trud koji su ulagali neki prije nas, da to vidimo, ako Bog da, na danu kada će biti sve obznanjeno. Posebno se zahvaljujemo vlastima od općina Svetvi, Topusko, Vojnić i Cetingrad, županije, države u cjelini koja nas prati, s kojima nikada nismo imali zastoj. Čak šta više je pitaju jel treba. To je nezamislivo u muslimanskim sredinama. Mi to znamo cijeniti. Jer mi smo faktor ovdje koji nešto znači. Nema nas puno, ali ovo što ima, elhamdulillah. Ne sikiramo se za budućnost. Na našem vjeronauku ima 79 učenika u ove 3 škole. Potrebno nam je međusobno razumijevanje. Evo, pozivamo vas sve zajedno poslije Bajrama, sada ćemo klanjati, da idemo svi zajedno na džematsku kahvu. Da se ne udaljavamo, nego da popijemo tu kahvu, da se malo još više upoznamo.